boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu domba Mwenyezi Mungu ikinganywa wanono mshulo wanono ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijailie heri na baraka na unono na suha usoni mwa eze famiza hatu zonti pia. Mwenyezi Mungu hifadhi haini bahanu walo mwanamkomori. Mwenyezi Mungu arijali joka na heri duniani rikiwa nadamu wahanzana, rikiwa nadamu wawenzana, rikiwa nadamu waombeliana dua. Mwenyezi Mungu aripone shari shahaina mwanadamu wapeu. Rdio jwa ya ukaya Boum Abdallah Malek. Rdio jwa ya ukaya hunu rija ngarjo ulawa hunu garja kauja jeribaki. Hunu garja kauja jeribaki. Shahunu ngarvirao nanzia. Wa alaikum islam Arleti Mohamed. Hunu ngarvirao nanzia. Shanga wanadamu warenge dunia waihansi ya ukaya hunu mahalani haubaki dahar. Hunu mahalani hauvira haufanya ziwara za ukaya mruka na ula wa hunu duniani. Wa alaikum salam si relewe. Mwenyezi Mungu anajalia ukaya heni wana mlionga mjunda wanono walo wawade Mwenyezi Mungu wabe unono walo haruma tambuzi lawe walo wa misafara Mwenyezi Mungu wasulishe ho hanzahi rabbal alamin. Watukufu ngamina daka 20 nanzo nifanye live ya hangu ino bo Mwenyezi Mungu ajujale zuramba wabano wanadamu ikao urjuka warongo za waelewe rare jaja harma eze suje zahat. Wa alaikum salam mze mfaraha do mwambianya ukaya ritidiwa ze le 6 décembre harma zinsabuho yani etarabu ya basha mze jibaba moroni ikaunge joko ufanywa banu magalan rlalika ya mijonti pia nana emira yonti pia hahuja ili rishangilie. Wa alaikum salam lili rishangilie umra ya wabasha mzeji baba hasonti pia ili hawenda wafanye zehazi za umra ya wahatu wakati kao yeke mvwangenyao kabati undumba bahanu mruhabiri yepare uyo bahanu kawe maji kao doyabakiyo iranganya yepare gasina bezo haina mwanada mutsoka yonti hunu Faransa Roalo Lyon, Roalo Paris, nano walo hule, wanada moti pia warisaidi, wa participe, Jelika sous participe, bonjour la courageuse, Jelika kahaina mrulo na nsabuho, reka majilisi, reka toarabu, haina mbanugo konseri, izo zonti pia si uzambabanu, bada yode mi konti, ya urengeze mi jihatu, nane miraya hatu, garimpara unihanyoti pia, ni watukufu wakomori mlohu nulani Faransani, le 6 décembre garimparaoni, haruma ilasali ya magalon, harumwe torabu ya basha mzeji baba, harumwe torabu ya moroni basha mzeji baba ikao garanzoro ndirafanye maendeleo ya homra ya raili winji na winji ya mijihatu si kardole wa daula na gouvernement warirengezize shanda si hawasi derdongo ujirengeziza jamiji minji na minji waufanye mijia hao heze torabu ni majilisi hunu Faransa leo umra wa mzeji baba umra ya wahangu ohatu garimparao ni hanyo tipia insha Allah le 6 décembre na haina mrunda mi ramprivera ulohule na karibu gamjomole bendoner ili ya participe hauka ya zinde zerongo ikao rifanyawe mijihatu watina daula watina gouvernement hauka si kardole wa daula. Wa alaikum salam manaisha mfaume longue vie à vous. Watukufu wa jamali fungajo harmaze sujet mais juste de mwambianya ukaya ritsidiwaze le 6 décembre harmaze nsabuho zabasha mzeji baba ikaunga jondeli ya hunu magalo Marseille rununa bezu ya hemi jonti pia na haina mjina paro urongo lea nana miraya ya hemi jatu kawuka na nsabori zamba do ukaya mjevanyu mwenese ukaya mkoba zima aula haukaya rizamba rizirongo wariparo wandu leonga riparo hemi jonti pia wajuar saidi warihimilie haukaya inde baha nikawa mijihatu yo avance hasubabunda si shati hasubabu de daula
Merci beaucoup, ma soeur Mama Nadia. Watukufu ngamina message ilo très important. Wa alaikum salam Saidi Ali Angeline. Rarja jarmeze message gamlongozwa Komoronti pia. Haukaya yemkomorim jana sile mkomorim leo. Yemkomorim leo ulo Faransa ngwanzo ya jirume. Yemkomorim leo ulo Faransa ngwanzo itike. Yabaki juma utuhenda yorenga zemali onjile ndefanya danamila. Shem komorim leo, merci beaucoup Rena Fotre ma soeur. Shem komorim leo zembio zahe. Yafanye hazi, je Mwarabu yafanye hazi, je Algeria yafanye hazi, je Tunis yafanye hazi. Nana ze kabila zingoji na ikawa wafanye hazi unufaransa. Gabwanadamu wenjika watu yele wakaya mkomori wando hatafanyo mbahazi. Uo wandu mombelado wandu wa muhimilia. Sha wandu kwa do hima na umenya na ubihakomanterimbi na usankada. Yoro hombi. Nana ufanya nyigangi gamjoribudini amjosbutini zambi. Nana masahiri, nana duambi, izo zopeu. Na ufanye namna ranzane rivenzane. Dedu wakati mnyezi mga joba sawa. Garona hunu Faransa. Haina vanu wabila ngono poskafi. Haina vanu wabila ngono snack. Zila kabila zinrajina na ungu wahimiliana harohonjema. Wahimiliana harohonjema. Pourquoi pas mkomori manyanyu hajobwe mba busheri. Hau manyanyu habwe magazi ya uhuza. Mba magazi alimentation. Hau manyanyu hoyabuwe mnasali wa ufanya mba izansabo. Hau manyanyu yakani mnaduka huzaona kandu. So uhimiliana harohombi. Na upeu. Na umenyeleana. Na uhimiliana harohombi. Karikanamna ya utonga ya mkomori ya basa uharumetsinu. Shara himiliana harohombi. Rilo juma ubeshilana masahiri na nyigangi. Rilo juma umenyeana. Rilo juma usijiniana. Finalement ya mkomori ya tsavanse. Na rirensi zero hombi. Rikiwanada mahanzana. Daya ulomroni do ubo. Ya mkomori ya bwemna duka. Uhuzo. Wanakandu. Ya mkomori ya bwemna duka. Uhuzo. Mbaizandrovi. Ya mkomori ya bwemna restora. Uhuzo mba hindu yale. Na rihimidiere shukuri ya mkomori itikekede mkomori muhale. Lezane M3 unu Faransa. Zemeli ratoka ubali ya rende haruma nyikumbi. Ay rende haruma uto hendaro fanyada. Mria jehuni ya kejuma uparaklama. Yahu ya kejuma ufikir zemeli zahe. Rikera donda hukana barakabu wa komori. Ye mkomori joka na mbaha ziri muhimilie. Ye mkomori joka na mbaha ziri kendaye. Ye mkomori joka mbaha zirambe masha Allah. Shansi kejuma uhimiliana harohombi. Jelikango jona mwanadamu yabe ukaya. Eba nunyi kamleo haba rohombi ngasinizo. Mkomorengu mombazi nga wanadamu wahima hapurpagandimbi wamenye wasankade. Mkomorengu mombazi nga wanadamu wahima hamasahili na nyigangi wamenye. Warabu wanonsi pia hani mruhabu wa mnaduka na hani mrugu konta rivikia hae. Volo haushido ni shamba ni komori. Gabu balule feleke, ulahabala feleke. Gabu balu mbandrovi, ulahabala mbandrovi. Na hani mrugene rivikia hae. Kamkara vinyo wa komori mdogo nu Faransa. Rangupa lata hunu Marseille. Yo ujobu amba hazima mombelado. Maranti zero hombi. Nyimlona ze bouchere. Mdo jwa kahina mru hakusudwe mbabi ya hai. Nyimlona ze restaurant. Hani mdo jwa kahina mba kusudwe mbabi ya hai. Nyimlona ye maduka. Hani mdo jwa kahina kusudwe mbabi ya hai. Shamtsohima hamasahiri na nyigangi. Mmenyelo wa nyanyanyi wa tsavanse. Gabo mzazi ya kanaduka. Hula peti medina. Wahadungwa hata vrema hata hatula wade hangamiziwa. Ngondani ngeirewe. Uhakana duka. Wando wakomori hamadaye. Karikara viraransi zero hombi. Maransi wa upeu. Rado jo ukaya banu. Haina mrugenere viki hai. Iyo sana wandu walu hazini. Wafanyo hazi wazima. Woi ngufanyo plonge. Woi ngu la cuisine ngupihu. Haini mru yanzanisha. Woi ngu anzwana nge plasa hi manyanya. Ola katonza wane manyanya. Kabati mru jo la riviki ya manyanya buwa komori. Kabati jo la riviki ya manyanya. Alhamdulillah nga sunu Faransa. Garuono zinji na zinji. Pourquoi pas so shekezwa na damu andwa jina. Sham komori ngojoka na mbahazi manyanyo wabu mbahazi. Ngofanyo masahili na nyigangi. Hau ngofanyo propagandimbi. Usende uhuluvala. Ben leti lahai. Usende vala. Babala ula yejao. Kamkara vimaransi zero hombi ranzana. Juana damu anzana. Karikara vira himiliana. Juana damu himiliana. Karikara vira umbelana duwa zemalizatu tutsudohenda haruma anda basi. Shayo ujofanya hazinge na mbahazi ya jinikemba toma ya ukamaudu nga mjobu wahazi hunu Faransa ni jiru mebasile mwaruma. Wanadamu wanga wabu wahazi na hazi.
hau wanadamu wanga wafanya hazi wanende hazire wa watu wafanya mbali za proje. Watu wafanya mbali za proje. Shamtsobaki shaharohombi kamtwanza mwone mwanyanya ni avance kamtwanza mwone mwanyanya ni edembaba hanu yo ujobu ambazi wanadamu wanga jina gwa hima ujuma ufanya propagandimbi na makalima mai mumenyeleye. Ça veut dire quoi ça? Yon soka uvila se, mais il y a des moments. Gabwana damu jujardo afumbwe madzina hao. Gamrudi nzambe ban. Yon soka uvila na mfuradi. Gabumba bahanu. Nana, j'ai pas dit que tout le monde. Vous voyez le problème. Quand je parle, les gens disent que c'est pas tout le monde. J'ai pas dit que tout le monde. Shangam joka ye katsadam komori. Ya we manadamu ou jisante vize. We de mwenyezo. Parce que si je dis mkomori. Si wa shashi do winji. Do wansa zero hombi. Ok, do winji. Haukaya romala honi hanyu. Reze famiza hatu. Remilia na hashari. Romo hazini. Kabatu wanzu ya one mwanyanya ya avanse. Mlugu fitune mwanyanya. Mlugede ne manzani wahe. Gwanzu wa mrenge mrumshe. Izoro hombi. Gawe haruma ngone mwanyanya honge na mbarongo. Ani mbarongo ya mradi mwa mjini kutsuhanza mwone ya avanse. Do winji. Garjamba do akomori pia. Shangara rambula nao. Apostrophe amjour bloqué. Ok, je t'ai pas invité dans mon live. Tu peux aller te soigner. Commenter encore, je vais te bloquer. Il y a un modérateur, il ne peut pas oser, il va te bloquer. Nyezi munaniki khatima njema. Zaho akomori wanza zero hombi. Walo hunufana tatuanza wao ne manyanya haumru mjini. Haumru mamra ya avance. Watukufu ngarjao haruma eze suje za hatu. Yaboga mjueli wa kamkomori manzaro hombi abasari zambao. Gamjueli wa mkomori hesu jeli ambao bano abasa. Hesu jeli joka yamba bano abasa gamjueli wa hiro hombi ya mkomori. Imanyanya wa mro mbebe mzima. Nzadze mzima. Uonge shani. Uonge wapeo. Na mdunge suje ya abasa. Inunga mjueli jeyi. Yesuje inu gamwedu wa mbrefu. Luanada mwa ili wonti pia ya ukaya ikatura muhani kwa aminifu hanguni kwa aminifu yuhambwa bahati wanronti pia tisawa ikuwa nasho hangu nuwa zadza hangu nani mabani hangu nuwa zo hangu gwani para oheze tangu za hao parce que ngwa amini yo mwanadamu depuis que je suis en France ngamju harme message watukufu inu message ni rongo zao wana washiwara rutsa wanu warengwane mwanyanyao yemhuwao ya warenga uja hunu Faransa gambiruwa mbrefu ikaonga mjune message inu wana washi wangazija warengwane mwanyanyao mhu na minga msubuti nzambe ukaya njapara na juazira aiza hao njapara ni ujue ze fikira za hao. Shanga mjo harume premier message. Deuxième message, je vais venir. Encore. Wakati njuka uje do wakati njuka uja ndetaye. Vanu ya reda mrunje mabaike wa peu. Mluka tsomrenda mbi baharije. Wala baike mwanyanyanyi mhuanyu. Mwanamsha mrengani ujahune wa peu. Shana mtsolo liya zenjeme kaudu ya mrengani. Jelikali da hola hanyu wiho hoda honi. Mlewe mhuanyu ikao ngehunu Faransa depuis longtemps. Ya lelwane mruma hahe kao woti wa mji mzima. Ikao hakalene mruma hahe walolana waenshi haja harenge mwanyanya mwanyanya ye mhu tide mhu heye de mwanashe wahe ulokomori ye mwanamshe mzima ikao hakahalolo ihokomori hamrenge haruma tambu na tambu ikao yakanizo ihokomori he couple ya kanyo haonokangu deplace mwanyanya heze malizahe ya mbale uja unu Faransa hambeha anarabu niho finalement hende hamfanyo msafara heze malizahe ha deplace ya mrumaha heyeye yende harenge mwanyanya uja unu Faransa banda hende harenge mwanyanya uja unu Faransa haukayambwa njema zampunra masuzi mnyezi munarengezeze roho za hatu kwa nadamu hanzana ikao harenge mwanashe wahe ujahunu Faransa wede wa madu manamshe hujahunu hajaharende hashani bada harende hashani hadiso himiliye mwanyanya mhuwa he amrega ujahunu
hashari na umdeya nende hata hajihundu na mwishindo bataba njatunde kote nzima. Mwanza ni préciser nro njatunda côté opposé. Je fais exprès. Il y a côté opposé ou ani pare. Haukaye deuxième vidéo, je vais bien détailler. Homrenga ujaunu, finalement ola mananya ola hendi hata hajihundu, hajalu, na rohombi, yakani zosoma ola mhuahe. Banda ye mhuahe wedi yakaufanye zada, yakaufanye zafami, ya mdeplase ujaunu Faransa, hasiabo, hajihundu, hanjia rohombi, banda guone mhuahe lianshio. Hajihundu, hakazao la mrume wahe mhuahe nrabo ukaya, hamtsaha ya lalide nae. Zila pia yanzamani sedene mrume. Yijawaye hari haavue. Kumkwa honesa kazila nrabo, ula uvu yanzamani sedene mrume. Haja hatungupla, banda ya zila, ola mwanyanya kajahisa vala, harengo wanashiwahe wa ili wana washetse na wawararu, ye mzima yedi ya mdeklare. Hamrengele zina la ya mdeklare, ili ya jebanu. Hawarenge wanawashiwara nwansi pia. Owaili hawarenge ujabanu. Bahie mtiti wahamrende mwana hae hama mwana ya mzaya. Haukaya waha hunduze kiltasi hasibabu de mwanyanya woi. Wambebe mzima mzaze mzima. Bahi wai haka usoma finalma wararu wa mkaushia. Mkaushia hata komori ye mzazaha ungwaenga wa imhu ikao ya warenga ujahu nwansi pia. Mnyezi munaniki khatima njema mdojwa rohombi ya mkomori. Bendu zawa mru wonge na rohombi. Finalement hende hata waye. Hado hamba ukaya ye mhuahe. Ye susu ye bandi. Gudongo trompe ye mrumme. Hende hata waye gudongo para ula mrumme. Yomabie mrumme ukaya ntuke mhuangu wangu hu trompe. Mhuangu wonge susu. Ola mrumme gajaka wishi ya gajaka wona. Zila fikirambi za huwa nyanyahe mrumshahe. Na bala wende hata wapusi wabe mrumme hawa hamtsaha. Baheze data za waswili ya mrumebu ya tuka uyelewa ya zila wanyanya mrumsha wa mambia hende hata waye wala wanyanya wasibala wamba ukaya valema na ya mrumme ya tuhenda hata ya elewa ya fikira mrumshahe vale mrumme gondo hamtrompe hula vahe mrumsha hamtrompe hunu kwa tuziono waili ze fikirangi zo sawa haukani mrugu trompe kasi jahisa vala yo message na nzomo elewa nyuanashi nyuara ya ukaya reda mrunjema mrumreda njema hunduniani mrumhimilia iba hatimi kavumbu ya zina ni kavumbu ya mji shepo njokanza na bega mjo yelewe message da hiende hata owanashe wano ye mtiti banda ya rengwa ya deklare wane mhuahe ya kaweshide na yehoda honi haka usoma kanda likoli widi ya kawelewe debe shizungu hajihundu ola ya rengo madoni hamani pila wala unawasho wa ili warenga ujahunu zesprit ni wainge mhuao ya warenga ujahunu. Bahiendi hata ula ya renga ujahunu, hadoro ngo wana wamzaze mhuahe yo wa manipilo hofukoni, yo wambe ukaya vanu ula timbaba hanyu, vale mbaba ola ya lula mzaza hao, vala ye maname ola timbaba hae. Na wambaba mzima mzaze mzima, shawa wasuli harmafazi, ya ubeha fitna, la ukaya vala ola timbaba hanyu ya mzani ola mbaba hemrajina yende hata ye mtiti ulona ye mtiti ye mwanamme haishi abo yamba ukaya hofukoni haho wanyanya we mwanyanya mzaza ya kanso fukoni yambia wana washukaya vala ola nyitimbaba mzima danyina ola mbaba hemrajina ye mtiti ola ha manipule ha esprit ola mzaza dofkurukaya vale mwana hae yemana ya change vala hadungu wa hele bangi harenge mwana hae hamsisi komor yende ya tubu finalement heda hunduka vale mwana hae homenye esprit ya rudi likoli ya tsoda mbaba hanu dabu ya mbilo kaya ulati mbaba ne mbaba uo kaja paro renga mwana mzima soma wana hao wanikamlia declare shawa declare wana hao wansi pera mbaba na mzaze yende hata à ce point yedi hata kweli wanyanya wana washe wasi abu wa manipilo wana wa mzaze wawamete fikirambi komo mzaza hanyu ye bandi mzaza hanyu ufana ngosondizo ola yo trompe mbaba hanyu vale mbaba ola ye mwanamme ola ti mbaba hao e mwanamme lo hanja fikirambi ye banu wedi ya balale zina la hangu wedi mbaba hangu si usisa mzaze wedi mbaba hao ya wazaya na mulu yoka ya mkumuni gina rohombi boya kaya we mbaba hao wede mbaba ya warenga ujahunu
wede mbaba ya towaze mali za hene mrumshi yarenguwa nyanya hemrumshe wajiwa himeshari watuhanza wawaone wawamanise nyidi mwanzuma be ukaya mkomorika na roho bibo makababa nyidi mwanzuma be mkomorika na roho bi ule mzaze kodi wabehe mwana hao komore mna mwana mmebaka tukurenda likodi o wana wajiwa avue wambi réalité ya ukaya non voilà tata hende hatem wasadamba non on n'a pas besoin de rester à la maison garantion de l'angale tata ribaki ho ikaudo yaliyo subhanallah hasibabu fitina mtsoyo lo kawede ya tsonga maja hunu banu baike yesusu par exemple abama ba yesusu hauye bandi ngedene mruma ngwanzana ngwabenzana shana mtsora ngamba besheli ya ukaya wede mregani uja hunu manga wede mredani jema ibabiyo na mrenge shamuhansu kaya muhimili hashari gamu muyenga wa mfami ndiwa za ukaya mregani ujahunu haswa da wemtiti wabango somo warongo ujahunu ya udeklare kumwana yeka haka bandi ya kasusu kaja joshida ya mregani ujahunu Faransa kaja joshida ya fanye namna hatarengeze malizahe ya mregani wanashwara mje Faransa wala baikeye yengenaza erorizaha izo tunongu makabidi mziwone. Finalement, on a yarongoma doni, non, mimi heli aliyo, je suis pas content, aha ukangenro, nsinro, subhanallah. Wonga mtsongo vira comme ça. C'est le moment que je vais venir. Je parle comme ça pour que vous puissiez m'appeler. Wani wararu mnike argument, zijoka concret, pourquoi me détester au manyanyani à ce point. Wala baiki hakana uuchanfu. Hau haka wapeu gejaka obidi mumre mehelinu gejaka obidi mumye ngehelinu iyo gejaka obidi s'il vous plaît shamwedi hata mtu wana harmesos manipulo wana o wana waingi mzaza hao na mbaba hao yenda hato wana abasado atahao mama hao swama o wana wa avue wabuweze hanywa wambie mzaza hao wambie mbaba hao ka désolé baba la tata ya kaurambia jau ola tata ya kaurambia kawe jau woti mbaba hao subhanallah nani gamjo kawo mbaba hao gamjo kawo mbaba hao eske wao binadamu eske wao silamu anafanywa komo gamanzo mjirande ukaya kamsuelewa je pleure petite parce qu'il peut pas arrêter de m'appeler. Je suis en direct. Subhanallah. Kam tsule wa yaukaya yekaraba mkomori manzaro hombi ba atendu zamru wambaba mzima mzaze mzima gojo uhimile manyanyu bano baike manyanyu ho haya yemchafu baike manyanyu ho haya na taratibu mbi baike manyanyu ngena malezimai baisha hahurenge ujahunu hazaya wana hafunde fami c'est quoi le projet ya hanza umenyele hau msijini subhanallah wanawashi wararu wambaba mzima mzaze mzima mrengwane mhuanyu ujahunu Faransa mje mkubale ya trende ya jahunu ya rengwa ya jia manipuleni ya menyeni zesprit muyenge manyanyani ya mregani ujahunu finalement mumrende susu mwabie mrume ya ukaya ntuke mrumshaho woye susu ye mrumenge na confiance he mrumshaha he mzaza huwana kajazirenga msi yabo mwandi mwambe ukaya ye mrume yeye hatsaha ye mhu hansa yarenke mhuyalale denae emrumshahe kajazirenga kajazona ukaizonrabo wewe hu avue wamba zilandrabo ukaza wamanis wawe tu as parlé de ta propre bouche kazi jahisa yabo mdungo wananga mwamanipile wez esprit mwamenyele mzaza hao dizo wana wadubar mapiege o wana wadubu juma uyenga mzaza hao ye mnamwana mmeulona 15 ans yende hata wa ya jirudishe likoli oui Ali Taoufiki président du festival de Comores respect yemana meulona 15 ans yende hata jirudishe likoli yazika chonda likoli gude yo mzaza ha gude yo mbaba ha guwarongozo nayi kaja avouer pourquoi nazila pia yemnama naola habila kando fukoni hao wanashwahe haishia bwe manyanya mzaza hao yambia hao wanawashe ukaya antukaba laola mwanyanyanyi mwanamme olamba bahe tsindoi
Ah non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup, président du Festival de Comores, Ali Taoufik. Longue vie à toi. Yo rohombi. Yo à partir de ce moment-là, y'a m'tit, y'a oulone kenza jishili, y'a okaya, vala weti mbabaha. Na wambabaha ya wazaya. Le problème, c'est que, oui, de mbabaha ya wazaya. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Longue vie à toi. Oui, de mbabaha ya wazaya. Y'a mrumshe wei ka mélange wana et tout de mrumma hewoi. Est-ce que woti upeu? A partir ya hema na banda haishoka, woti mbabaha ho. Hadi waishi wambio wanokaya mzaza hanyo edo trompe mbaba hanyo. Vanu nyinyi yemana mahanyo mbaba hetsindola. Yemana perturbe hankili. Harudi likoli. Get traumatisé. Katwanza de mbaba hanyo. Yema parawa mbehe Komori. Hauka wafikirukaya. Non. Vanu mana woi. Besi hadungu bange. Vanu mana woi. Besi hadungu nzia itsondiyo. Wandua hundwe mwana hende ha avue. Hende hula Komori ye mwanangu tunafikira mbinu wado hula tena wainge mzaza hao. Nge mwana kaujaji hambe. Ukaya vanu papa, tata, harambia ukaya, vanu wawo tsimbaba wawoi. Hardi tata harambia ukaya, hari ngodongo trompe mama. Hardi mama ngodongo hu trompe. Vanu nyinyi nyowa ilinga ni ma infideli. Na wao wandu ikawa kama infideli. Ika kwa jaka hikma ewa jomrengani ujahunu Faransa na riransi harma zembi zahem huwanyu ya mrengani ujahunu yedi ya mrengani ujahunu Faransa c'est quoi le projet de tester manyanyani le projet c'est quoi ewe ngar johufa gari johufa weide manyanyani yeka bandi yeka yesusu hamadeli mamtrete shahashidi hamrengeni nyoti pia mjaba gabo wenji na wenji wa johanza warengeze famiza hao hao wadi wazaze famiza hao wadi wazuandu zao wajamanga kwa tuwafikiria alafu hizo kamtuona kamtufikiri kamtulole ya ukaya zembi za hemu huwanyu mzambao wakati kao ye mrumahe katuziona hau katuzifanya eske ye faida hindri bada mkanza mumani sedene mrumme mwaba ukaya mwabie mrume ukaya mrumsha hongu hutrompezo mzamba kamna uharai mzamba ukaya mtuke manyanyasi ngu hutrompe yoba ike manyanyanyi ngu hutrompe mbaba hoana kaja kwa bidi nyinyi mwambe emrume abano mtu amin wede mrumsha hangu ajos butazifani bada mrume kajaishia mpuli ya hunu emrume hongu hutrompe ili muamanisi Ridi wende wamba ukaya ye mrumahe manyanyuho hahutsaha lalede nawe. Izo pia mzamba hujahu avoka ya zilanda bukaja hutsaha. Hauka huzambia mru. Ya latif. Mwanamshe bandi wakashidi ufanya rongo zahe. Yeke mhuwanyu haka utrompe mbaba huwanahe kwa jajoshida wake nkonyo nzima hata wamrenga ni ujahunu manga. Na nika mjaja hamali zahanyu. Haukai manzamba hindu arume famide mzaze woi hamrenge wewe ikaudu waka upreparu wanyanyuho waenge mhuwanyu ye mbaba woi ne mrumshe duwa mrenga ni ujahunu Faransa diwa hurenga ujahunu Faransa na rulole baba nu manadamu hufa kadola ha hufa hala kalmauti kadoba ukanga mjohurenga maudu audo ushao iyo rohombi Gerabe honjia harumo wana mazemani pilo wana hushidi hurameno wana washowara ruwanyanyi honga muyengawe mhuwani o wana warende yoro hombi hindu ya Rabbi sasa kwa ya Rabbi alafunyi nyinga mazemdambe ukaya rohombi mkomori na rohombi gamjosbuti nzambe gamfitini ya nao muhazini una manyanyi honge na mbahazi kutuanza avance uone mrumshahe manyanyi hongo anzomrenge mrumshe Ona manyanyu honge na mbarongomo mjini kutwanza umone ili ya tujuamba ngenro. Ona manyanyu honganyi wazima manyanyu hongu loze mwana ngonjoro hombibe wahora akajalolo. Ona manyanyu honganyo daho ni hawa disemba nyumba gorohoba la ndo ufanya masahili na nyigangi hukase ile manyanyu hatujuarive. Manyanyu habe hamali bidu mwashio ngondobala humpula mazetwani humangamiza na nyigangi ili ya tujuarive. Eske gamazuma be mkomorika na rohombi. Mkomori na rohombi ya soso mgazija. Shabo ni mfumbua ode mwenyizo. Yabwe ujoji sante vizendaye. Ujoji sante vizendaye. Aucun des problèmes y a rien. C'est pas un été ça. Est-ce que je dis qu'à vous tous?
mwanyanzo ya lode na mwanyanya hazinia anukuhobwe matatu juanza yarengi plasa he mwanyanya na boka batujula rivikia mwanyanya gera de mrikao yarenga wanyanya wararu wanawashi wararu wanashi amadani. Je sais pas si gamjo fanya live monde je m'en fous. Je sais pas si Chama Bioni inun sous détaillé. J'ai pas détaillé. N'a fait tout pour tout me contacter nyawara. N'a fait tout pour tout me contacter parce que j'ai fait exprès de parrain. Si fanya exprès de parrain nyawara. Haukaya baiken gena erreur. Gena zambiza hemwanyu. Shaga jakaubidi masuli harmafaz. Ya nyumani ya nanyika mjakana nrongo wa mfami. Ye famia hanyu yoma maskini. Ikawe manyanyanyi we idemru ikawe ya ihimilia ya ihimisa. Ya mrengani nyoti pia heze malizaha he uja Faransa. We mtiti ikawe ngomani pile o wanyanyi hobanda. Wedo uko ujua urongo we debe. Ye shizungo wedo waka manipile o wana. Uwabeka mzazanyu ye jau. Wewe kabidi wane ukaya. Ye mhuaho ha udeklare hele zina laha. Ngawe na makirtasi hasibabu de mhuaho. Eske imerite we mruamba husomo hukaliko li hunu Faransa upuse mhuaho hawo manipilo wanahe mhuaho finalement udambe wanawasha ukaya antuka wale mwana mahanyu mbabahe tindola na nyiga mjoko la mbabahe ngamjoko la mbabahe. C'est quoi le projet ye faida ile mjoka wihundo wewe mhuika wodo warengwa wamado ujahuno pourquoi ulona rohombi umanipilo wanyanyu homuyenge mhuanyu Daike mhuanyu par exemple ye bandi ye susu ye ja est-ce que zimerite mwende hata mumuyenge kamtsona ukede mregano jauno Faransa kamtsona kede mregano jauno Faransa kamtsure connaisse ya ukayekede nzamke Komore jusqu'à maintenant jokanga nyarma galere gamnoma jazisimani gamondo honze haunga mfanyo hazika kamhundu Komore shanga nyihunumanga gamfanya unga mhunda. Subhanallah. Alafu wale mzima dambe ukaya mimi nsujwa heli alume je m'en fous wale maisha he gujishida jan sortise yedi ahunanga ujanu jitsahe da hinga mwambia nyuwara avant que je venir là we mhu wa unidunga wa unisuivi avant que je venir là la deuxième vidéo namni pare mundu namna mtsahe mhuanyu mwadema mtsahe sama haukaye problemu washindi wende hata wamanipile mzaza hao mwenye waza ya onti pia Komori waingeye mhu vahe mzaza ulo Komori katuyele hao de fami ya ukaya ebanuga ewoyika haka manza shonga hajoshida rengu wanyanyo warano da Faransa yika haka manza shonga shahalolo ni mrumme wede mbaba ho wana nge yabo zeni yangizo nzima gwanza nao washindi wa mrengeni gabu wanaume majinru walolo fami walolo wanawashe ukwa buwazaza hao mbahindu gabu wanawashe wapeu walolo ni wanaume wamanipilon roma hao watibu wazaza hao mbahindu. Subhanallah ya Latif karika wanadamu wahanzana huma hunre mbada woi ye mrume we yalole manyanyanyi yafanya hata ya mrengani ujahuno majani wararu hamfuza hemru ne manyanyanyi muhimi hashari nga mumremao mwende hata mumanisa ye famika mtsonza mumone mwende hata ga manipilo wana ye mwanahe mwanamme ulona kenza hasiswa Komori ili parce que mzazi afikirukaya wei hadungule bange wei manipilo wane watoto vomieri msise Komori ye motwa hende hula kaujaye avwe mama. C'est pas à cause de autre chose. Le problème semble que vous avez hangu. Et à Zamba, tata, où est-ce que vous avez hangu comme quoi il n'est pas mon père. Alors que tu sais ça, Zamba, où est-ce que vous avez wazaya? Où est-ce que vous avez hangu? Où est-ce que vous avez wanu? Où est-ce que vous avez wanu? À la fois pour nous donner le, il y a projet Henry. Huheda hata manze mgashe ye via hemu wanyu mumenyele maisha mumlatizo wana indi hata wana wakanza wa déplacer ou de foyer. Non, moi j'en ai marre, je veux pas rester à la maison, vaut mieux que j'aille au foyer. Subhanallah, handra bozinji wa Komoro naribuwe matso ne mashishio yeke mzaze wei haka mzaze manza shonga hajoshida rengo wanyanya waje hunu warabu wanawasha heze maliza hai eka kama mzazi mwanza shonga
hajo deklare mwana shwahi mtitu kom siye mwana hai wala beike na rambe ye mzaze bandi ye mzaze susu abasana mwambi par exemple. Est-ce que zenjema ya mrendani hamerite mwasuli à ce point? Hamerite mumuyenge, hamerite mumdeteste, hamerite mjivure. Shaika obidi yake de mzaza hanyu haukaye mzazo sunumani ye mzazo sunumani yede mzaza hanyu yede akamwangalia nirangu komoro yede akamfanya nirangu komoro alafu izo nyoti pianga mfukuko wa jojo wambila de mabibi ekatula muhaparambila ukaya Thuram il est le sage, Thuram il garde là. Il n'y a aucun sujet que je parle de Kamurikao. Il sortit des mouniers sujets, il jamba. Thuram est des boulevards nationaux. Et d'abord, les sujets, il y a Bengo. Les sujets, il y a Moroni Bacha. Jamais de la vie. Parce que je respecte les villages des gens. Et je respecte les femmes et les familles des gens. Ala fumba kina rohombi na upeo. Ye manyanyanya mregani hunuvano. Gojuo pourquoi na tumpara ni na dungazara aizanyo. Na tutsahani juwe za fikira zanyu. Panu bei kingena ze eroeli. Kejaka obidi mwabega mumuyenga. Ongera be mramregani ujahon. Iyo diamando. Bei keyeye mwaba yesusu yo trompe mrumme. Mwaba yo trompe mrumma. Bei keye uzifanya. Yedi mregani ujahon yode mhuanyu. Keja merite mwabega muduma mbalance. Ngera bei kao. Yeye waye mrumme kaja amini wakati kao hamlola ngasina mahami nji plus de 16 à 17 ans comme ça walolana kaja palo ne mrumshahe na erreur shamwede hata mambia wana gamjwawe mana papa hanyu yatsomana na mama hanyu valowa ilingwa usawa mbaba hanyu ye infideli yo trompe mzaza hanyu vaye mzaza hanyu yo trompe mbaba bado wa ilingwa usawa kwa tsumana kwa tushindana waonyokaya aini mndu kujujonda fanyiza hahe unrajina subhanallah. Alafu bado janga dambe ukaya utido hamara komoli pia kona rohombi n'importe quoi. Gama mru ya nabi avaga mjalma 100% soit komori. Gama mru ya nabi famille le parfait. Watu wanza zero hombi. Famille le parfait. Watu hanza wa unuwa nyanya wa avance. Gama mru ya nabi famille. Gama mru ya nabi famille komori. Quelle famille komori hasonti pia mvubo 100% sur le ban. Mruna ni confirme ke famille hanguyo kajaparo shidana kajaparo mana onti pia na roho njema zemalizo sawa heni ulone ukakonta soti pia hani mru haya na roho mbi kabati sitorea komor famille ndai harma siloba nu pia mnidungao nyimlo TikTok na nyimlo Facebook famille ndai watu wangu walona zero hombi watu majalu famille ndai ikawa ikatwanza one manyanya gonza one ula famida yanzo one mana he manyanya twa yanzo ndo kabati sitorea au comme je suis na be même chez moi chez Mama Thuram wajaza wa wanga chez moi wajaza ngo watsano chez Mama Thuram ngo watsano Mama Thuram dialona mzima Mama Thuram dialona mzima haza majumeli shawafu Mama Thuram yabaki damiba sho wanyanya wazaya wenje yabo wanzalia wazalia Mama Thuram chance nasubuti nabikango oma parfait kabo kwatsuyenga nabo hau kwatsulemana si gwaremanao si gwayenganao famidai bwatwango nzazero hombi famidai bwatwana de mwale wapeu yabo bati jemduba na dobe ukaya no wetira tinda si soti pia n'importe quoi zero hombi fantôme mlonizo inshallah mjuzaya wanjika mgwa benti yabo narikiwana damu wawomba zedua ranzaneri benzane bakabati fami komori ilo parfait watu hezeni gangi watu hezero hombi shakomori ze fami za hatu la 100% ngabo ola katwanza one mwana he manyanya bange manga hende vacances ola katwanza one manyanya bahasi komori gwanzo ndia wahe ola katwanza one jirani be jirani ge bana hadi samba nyumba ola katwanza one manyanya be mwana he manyanya ngulola wahenge wala ola katwanza one manyanya da ola ngena mba habari ya ulumba gari izorongo ikawo zili yo harmoti ya hatu alafuna mganso dwamba ukayenoka wajahia rohombi izon rabo Tipia n'importe quoi vous les kalboshi. Nyezi mgunarnike khatima njema gama biwana washuwara ruwanu.
ikawa mpuha harmane jia bambao na mtahe mhuanyu samaha ekanga mwatahu samaha dimpare turamu ya hakikishi wenjiga mjwa teki turamu ngabo famille jimana pendant 20 ans. C'est en 2021. Wamana depuis 20 ans. Watsanganya mufti. Watsanganya mafundi wa Marseille. Wahunge solution. Ze famille zo kwa jaelewana. Watsanganya wamji kamili. Nema notabilité. Wahunge solution. Kwa jashida waelewana. C'est le seul turam. Je viens d'arriver en France. En 2021. Yemzadze yemzima. Yakanza elewane deno wanyanya, yakaudu tsanganye miji, ilia elewane deno wanyanya, wakaudu rejete wamba kartutsa unyanya, kartutsa hamwelewano, washinda watsanganya, mufti Mohamed Kassim, watsanganya ne mafundu wansi pia, kwa jashida wa hunranrongo, wapara seul turam, moi turam, que vous les calibos, que vous me détestez. Moi seul, titsanganye famille. Dès que je les appelle au téléphone, je suis turam, midena hupara, tel sujet wajihundu waelewana wanipara wani invite en famille rendere li wazima yo hasibabu ya Mwenyezi Mungu yo ni tukuzomru Mwenyezi Mungu mindo mitifundi ntina show je mafundi wangu ntina gradi je notable à Marseille alors que Turam seul il a arrivé ya ushinda ya tanganye famille wamana pendant 20 ans abunga buma wabayahe na wababahe na wajumba hahe wanza watanganye watushinda mimi bona para nazipara ze famille zila waelewa na hasibabu Turam wasamihila na wanipara ndeli wazima yabona mdojo ya ukaya mwanadamu ti mwanadamu bahati yoni komru Mwenyezi Mungu yabo wenjo hanyu mnedunga ho. Faut pas soyez des jaloux, s'il vous plaît. Faut pas voir le visage de Turam. Il est qui, lui? C'est le cœur qui parle. Et c'est le destin qui accepte. C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne. Ils ont namba au harmazela vous. Zinigizon chashirahani ils ont résoudre en privé. Ils ont ni parlé en privé comme si d'autres s'arranger. Rahane zilo harmazela les jaloux qui sont en train vraiment de vibrer wangwa jodobaki ou lancer des commentaires fantômes ou hambejao sha hanya ti hanya rigueur ti rigueur regard ti regard message ti message Mwenyezi Mungu nanike hatima njema na miwana shohanguanu wanashwano wararu na msahemu huwanyu samaha mketi mlile mdojo kawedi ya mregani ujahunu Faransa mfanya tu pour tout hata mumania kama mdetesteo manza mumani sidani dene mrume kajamana dene mrume haa manza mumani se mshidi mumani sa dene wana show wana abasa watahamza zaho samaha wa avuo wana wamba mama désolé parce que c'est notre tata warambia ukaya we infidèle ngodongo trompe papa waude matata hatu wanyanyu duarambia ukaya papa gudongo hutrompe waude de wanyanyu hobo mama duarambia ya ukaya vanu nyowa idinyima infideli msaulia na mdo trompeana shamba kiwazima subhanallah nyide wana duambia mzaza ukaya no mama vanu tata diambia wana shohangu kaya mwiti mbaba hangu na ula mbaba hao ya latif subhanallah wana shohangu. Si vous avez le cœur au fond de vos corps, demandez des excuses. Ya himzazi, ikawe mzaza hanyo, kawe de mhuanyo, ya mregani ujahunu Faransa. Na mtso panso kadi ya mregani ujahunu. Haina errori kaudi ya loniyo, geja kabidi muiwone, ngirambi. Ngirambi. Je ne kwanza nambi s'il vous plaît. Narudu himidia. Vous voyez à chaque fois moi Turam. Mikala wa urepete. Mbaba hangu wa Mfaransa. Mbaba Turam. Mbaba Turamu wa Mfaransa. Kaja fangena mu. Haja Faransa tikana ena. Nziwa hangu mwenye hunzaya. Shaiba hati hahe yekala uzaya ziguma. Haina bahanu yanje yoto usamna jwa mzima. Kaja paro zaya waili warara. Je sais pas banu gena il a du gena virus shamnyezi munan pweneshari nsido za yaziguma haukaya halola maturam hazaya mzima hende halola mama Natali hazaya mzima hende halola mama Natasha hazaya mzima hende halola mama Gabwe mzima ukauti mdiwa zawo hamza ya bangwa
ahudiwaze mwana mshwa huisarivu simdiwaza wao hazaya wanazigumwa na zigumwa olewa shayeye tsidiandaka ujanu Faransa na wodi yanzaya yani bahizando kiki de la République njatoa hatarantano parce que il sait que je suis un homme, je suis un combattant. Nimrumme wa he quartier, mi shababi wa he quartier, mi leader, mi mrikao na kausuten badeli leader wangu, mu accepte njema narendo, ni uzamba, njatoa tarantano huja Faransa. Yede anbalia huja Faransa. Ika kuna ushida waliva njema warendo, mruzamba. Wala sida miwa michi wenje, ya wabi hauja huno. Na mbabatula mgemanga, il a fait quoi mon père? Rien. Il a fait le père vraiment perdu. Il a fait le père perdu. Et yani pia ujahu numrukadha. Bahia renda njema huo yo ushukuria, yo uhimidia. Yo ushukuria hahimidia. Bahini wanadamu mrenda njema. Mso ushukura ni wanadamu wapeu. Ni wanadamu wapeu. Asha kufa miuzamba. Haukayo jomliba Mwenyezi Mungu. Si c'était pas lui. Ndo, mbabatiram, joka handrangira wakati na kamtiki. Na ihan néglige. Il a pas besoin d'enfant. Yengono kangu jojidi. Cha, qu'il pleut qu'il neige, il est mon sang. Quoi qu'il arrive, il est mon père. Heni jokaya, ganjom sitil. Même si je m'en fous des enfants. Shagam jufanya, mon devoir. Ye Mwenyezi liwando Mwenyezi Mungu. Ya kanzano nese bonabira harmo pande huo mlojua ya ukaya na lido kubali njemararendo haso duwanasho hatu ikau marengwane mhuanyi ujahunu majamu mtsimbia ombi mamkaza makari mamkaza nrabo manzamu mani sedene mrumme matsushinda masayabu mamania majivura mumreda ombi masayabu mamani pilo wana waenge mapara wa hao subhanallah. Alafia video yangu ni tutsenge mwenjeza shiengo. Parce que kama mwenjeza shiengo ga muyengao. Wallahi na Mwenyezi Mungu je vais venir la citer vos noms. Gam je vubu madina hanyu. Ni vumbue. Ni onese zesura za hanyu. Eka kamjari konese erreur. Ikawa muhimili ye mhuanyu ya mregani ujahunu hashari. Ishude shaka mpuse hata ya jia nione. Doka ya mfanya mbanu kwamba urohombi. C'est ça. 3 femmes. Tsukakawa wanaume kwamba mwanamume kadotsaha. Shawana washwararu. Ye mwanamsho ye manyanyanyi wa hamredeni kawede mzaza hanyu. Waidi ya mwangalianie fami. Waidi ukufanyeza fami. Waidi atoaze mali za hae. Ya mregani ujangu Faransa nyuararu. Mjamu mkaushia. Mrede handui. Kamtonza mummone. Mwede hata mdoa karo wana ikawa wana wazina. Vale mzima ulati mbaba hae na wode mbaba hao ya wazaya. Ya bali yale zina. Ya wadeklare. Ya lo yabo. Subhanallah. Izo kamtusa ani famiza hatu ni wakomori mdabila zekoli. Na mwede majifurzo barini. N'importe quoi. Vous avez quoi dans votre tête? Oui, 20 heures. Et quand la wanja question sa famille. J'ai jamais allé chercher des histoires de gens. C'est les gens qui viennent de me voir. C'est les gens qui viennent de me voir. Chanja parhamba, hay, banunsi na sujet hamba. Ils ont zijaya ce sujet. Oui, thèse métis. Bonjour. Ils ont zijaya. J'ai jamais déplacé. Njaparoro hanede na tsahi mahadisi jamais. Haukame ujwa ujiwo na pourquoi pas. Nrugu joni para. Yaji ansa. Rango. Oui, mais si le jarma histoire comme si je parlais comme ça. Mwenyezi Mungu na nike khatima njema. Haina mtapote banyu mleti zere tarizahan. Ni hama wanadamu waloa wadao mzimbe maya. Pourquoi mtso utapote? Na nyinga bayo ni yaboga mnisuveo. Kaka mti kontajo kambuji. Shaga nyinga mnisuveo. Mtsujua mzimbe maya ou gani na mafu olewa des ongles diaboliques ou je sais pas. Ne m'tapote. Bon, tu là, je sais pas forcer. Oui, je force. Gabotso yamba ukaya izo zini hundu. Zini hundu. Vous voyez? Mwenyezi Mungu ananike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu ananike musomo ma inshallah. Haini arendo njema ya do shukuri ya do himidia.
mdojo ukaya vano yareda mndu njema yatowa mndu komori ujahuni ya mtowa haruma yenkutsu netambu ilo komori wo mndu muhimilia hamwanza hamobeladwa shamrende hawanadamu mazetwani kweli inde dunia amuso. C'est vrai, Dajjal il est pas loin. Dajjal il est pas loin. Shangwana washi hamandani mkubali mwanyanyanyi yarengwa ujahuni ya jiambilisi ni maneda nyine ya mregani ujahunu yewe inge na makalima hindi ya sukari ou arrivé jusqu'à ce point. Finalement kaja isa shagwanzo manipilo wana ma innocent ou atli harmesos wa mani mzazaha. Dieu merci o wana ngwamba mama désolé, c'est tata qui nous a dit ça. Mama désolé. Non. Non, à n'importe quelle erreur mwanyu nazifanya. Hauna ke mwanyu yejao. Sheke Jacobi masuli yabo. Na msolole ukaidi ya mrenga ni heze malizaha. Na mdolili ya ukaya yede mbaba mdahoni, yede mjompa mdahoni, c'est la vérité. C'est la vérité. Shawanga warengwa ujahunu sida wanu basi wanga warengwa ujahunu atso reconnaisse wanga warengwa ujahunu wadiwaza wanga warengwa ujahunu atso yelewe realite ne verite wanga warengwa ujahunu wale hashari wahimili wanadamu wa bihafaransa wahimili ya hama watwanza waone. Ya Rabbi eba numkomori vraiment eba nous esprits zonoma eba numdi wazaka hufa kaulaha ya rendo njema tso shukuria uwange na maondo bobango ni kiama alafu kama mbe nusyahani minsuelewa tuonotula muhafanya mna story wa shihingi. Oh, je suis pas fundi. Miti fundi. Je suis pas ustave. Miti mruikao miti fundi miti do somesa izinu nambao nti sone mafundo alo harmaze da rasa wambao ku ukabon tina hamba je t'aime petite a ukabon tina ufanya mna na story wa hangu naji vero ya hangu misilo kaza kemba mitifundi wa mitifundi yabona mdo joka j'ai le droit de venir là ni chanter na chanson indien ni jibize mzadi wa hangu ranzana urafiana njibizwa na da majuna ngali ya watse njijibize. L'importance, je suis pas alcoolique, je suis pas fumeur, je fais rien du tout dans ma vie que aller au boulot et donner à manger à ma maturam et penser ma future femme qu'on va se marier. Il n'y a que ça que je fais. Mais je ne suis pas un bandit. Je ne suis pas fondi. Comment bien? Mais tu fondi. Je vais faire le story et je vais danser. N'importe quoi les calbouches. Vous me confondez comme les fondis qui sont là, qui disent ça. Je suis pas fondi. Que j'ai pas droit de vivre, j'ai pas droit de danser, de faire mon truc, j'ai pas droit de chanter, n'importe quoi. L'importance, je fais pas des zina. Oui, je le fais pas. L'importance, j'ai jamais lewa. L'importance, Mika de Vouram, c'est même de Patiza, de toute ma vie. Il n'y a personne dans mon quartier. Il y a juste Moutabetira, mon Halo Vouram, c'est jamais Halo Lewa. Jamais de toute ma vie. Hatabasa. Ya wale wakam jamono, mwanja TikTok on tulamu, giharmam na système wa shihindi, mjita pote, waindula, mais je suis pas fondi. Vous les malfaiteurs. Nyezi mgunarniki khatima njema. Nyezi mgarniki musomema. Nyezi mgarjali hirna baraka. Rikuwa nadama ukozizana. Rikuwa nadama udu shukuri ya njema. Wanasho hangu ikao. Kamjare konesa au kamture konesa. Ikao muhimilie muanyu hashar. Mumani sanowana. Hende hata junru habehe mwana hae komoli. Hende yatubu. Baada ngufikirika bale mwana hae hadungwa hele bange. Na bale mwana hae ani haka utabisho wa wazaya. Harudiliko li hele fitina. Wewe manyanya mzazi wa mambi ukaya. Bala ulati mbaba haho. Na ulade mbaba ya mzaya. Ça c'est quoi le projet? Mdungu wanawashi mwa manipule. Bala mzazi ho Yesusu. Waude wanyanya mzazi warengo ujahono. Kwa jahunda argument. Haunamna. Shawadunge manyanya haumani. Na mashaka ili ya watsambazi wa maniseno wana. Subhanallah. Mnyezi munajali o wazade wanu. Kawaishia. Waile ya ukaya. Je parle vraiment d'une manière respectable. Mais, le deuxième sujet quand je viens là. Je vais aller loin.
ikao wanadamu ntipe kwa mjuani wale ya jokanjema de kamwe de mkansi ajenu nyowara rumtsahe mwanyanyanyi ya mregani ujahunu somaha haizwe kaudu mamtsimba rango sukuma jahunu Faransa njabe mhuanyu katina erreur wala njaba katina dhambi kabati mwanadamu lo parfait le parfait hao yaka parfait mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nane mitume ntipe afanya erreur sofu Muhammad ya bodo mabeni ya ukaya gejajo kili ukemhuanyu katina za erorizaha sabuwe mtiti wa balele zina lahahe ya hudeklare de sa propre nom humkaushia hukubali humanipulwa ngongo ya hurenga ujahunu sabunyi waili kawo mkakomori mkarma galeri yedi amregani ujahunu mumkaushia haina erori kaongenizo cheka obidi uwenji mzifinihe itikenyi wanyanya di matuwa zaibu ikawa waibu zanrabo mwanzo mumenye aso point manipule fami muyenga o manyanyanyi ekaka mwanza shonga kajajo shida mregeni nyora rujahunu Faransa ekaka mwanadamu wape wakasusu wallahi jokarengeze madi nguchuzo hauye kaka mwanadamu ikawo bizari jokambabaho wanahamransendeza Mwenyezi Mungu anike khatima njema yanike mwisho mwema ya rijali likiwanadamu waishelizana na hanzana likiwanana baudu joka ya rohombi kiza ya lulu sharohombi uza ya shonga na ranzane anze mwanahe mwanyanyuho wallahi Mwenyezi Mungu ujube waha ngerambe mwanamshikao raha kujaza ya huzaya kana hikma ya ukaya kilple kilnej ngujulanse dunia inu nana ngujulanse ulezi wajiwa dona izikao mzazi ya kaurenda hau ya kautsimba Mwenyezi Mungu narjali hirna baraka izifamizato wadojua o binadamu na unadamu ya ujolodo anjema dojo ukaya tirendo anjema haukaze famiza hatu rahula ribakisha harohombi unjua hatu mdoka tuanza une mwanyanya ya avance katanda une mwanya ya bumbaha ziendele katanda une mwanyanya ya disembanyu mbembanyu wasulimbava hanu limiliana hanyigangi na fitna na rohombi izo pia zikansi ze famiza hatu ikao c'est pas que faux c'est la vérité shamnyezi mujul jandi ya sitara inshallah wanawashe wanoedata waone message yangu wanipare kanja reponde abwenga mihazini hauni reponde na ogarjo parana rane jaja wanu he deuxième sujet ili mwende mwatsahe mhuanyu samaha ya mlegani ujahu ni kama mhila hashari rae mumtsabazo wana mkafitino wana mkafitino mumkaze mrumen rabo mumkaza nrabo gamu muyengao mdiwa zaukaya mkakomole da kwa mlegani nyua raru kamjato hataransa no ujahu Faransa yedi atuwa zemali dene mrume ekawa kawanadamu bizarre kwa jajo tuwa zemali wa mlegani ujahu hatampaka de yabo bon longue vie à vous inshallah.